Okey, sekarang ni saya nak kongsi tentang kalau kita ni registered energy manager dan kita rasa kita akan dilantik sebagai pengurus tenaga berdaftar untuk kita punya company yang affected by the ACTA ataupun by anyone nak jadikan kita sebagai REM external untuk comply to the requirement. Okey, kalau saya apa saya akan buat kalau saya ni REM, okey, saya nak serve so-called the consumer lah to fulfill my obligation under the ACTA. Okey. Yang pertama sekali apa yang akan saya buat? Okey, yang pertama sekali, satu, saya akan study betul-betul apa saya punya tanggungjawab ataupun fungsi dan tugas-tugas berdasarkan guidelines on function and duties of REM. Okey, seperti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Saya akan study that guideline tu line by line. Okay, saya akan cuba interpret every function and every duty tu line by line so that I can interpret properly. I can find the way, I can interpret properly, I find the way how to perform that duties, okay, and functions, and how I plan to keep the evidence of performing that duty or function. Okay, I can study. Sebab itu saya punya scope of work ataupun tugas-tugas hakiki saya seperti yang dinyatakan dalam ACTA, yang diperlukan dalam ACTA. Okay, sebab bagi saya, kalau saya sendiri tak faham tugas-tugas saya, macam mana saya nak perform tugas-tugas saya, macam mana saya nak convincekan, beritahu orang apa yang saya buat sebagai pengurus tenaga berdaftar. Itu yang pertama, saya akan study. Contohnya, okay, apa maksud data collection dan analysis. Okay, apa maksud ensure implementation of the energy management system by the energy consumer? Okay, apa maksud monitor the implementation? Okay, apa maksud menyediakan laporan? Okay, laporan energy efficiency and consumption report every year. Apa yang saya perlu laporkan? Maklumat apa yang saya perlu ada? Data apa yang saya perlu kumpulkan? Kemudian apa yang saya perlu buat? Bagaimana saya nak perform duties untuk beri advice on energy saving measures? Okay, itu yang termaktub dalam ACTA, dan juga buat report, okay, dan juga apa-apa tugas yang mungkin ST Suruhanjaya Tenaga minta saya buat sebagai pengurus tenaga berdaftar. Okay, dan saya akan study juga selain daripada apa daripada guidelines tu, saya akan dapatkan juga maklumat tentang apa itu energy audit, okay, apa ciri-ciri energy audit report yang baik, okay, untuk saya faham supaya nanti saya boleh on behalf of the energy consumer ataupun saya punya majikan untuk semak, okay, semak laporan audit tenaga yang akan dibuat oleh pengurus oleh juru audit berdaftar ataupun registered energy auditor yang perlu dibuat setiap 5 tahun. Sebab audit tu akan dibuat oleh REA untuk disubmit, untuk dihantar oleh majikan saya ataupun energy consumer kepada Suruhanjaya Tenaga. Saya kena faham lah apa itu energy audit. Okay, macam mana nak memastikan energy audit itu berkesan dan mencapai objektif-objektifnya. Okay, itu yang kedua. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, okay, saya akan dapatkan knowledge and know-how. Okay, kalau saya masih tak ada lagi knowledge tu, okay, saya akan dapatkan knowledge dan know-how tentang bagaimana nak develop and implement energy management system berdasarkan exactly guidelines on energy management system seperti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Okay, daripada section 4 sampai section 8. Okay, guidelines tu saya akan buat tu. Okay, itu apa yang saya akan buat jika saya seorang pengurus tenaga berdaftar. Kemudian saya akan dapatkan sebanyak mana maklumat yang mungkin untuk somehow some idea, so as much as ideas as possible about energy saving measures. Sebab itu adalah salah satu daripada saya punya tugas-tugas untuk advise energy consumer on energy saving measures. Saya juga akan dapatkan maklumat, saya akan belajar dapatkan maklumat, kalau boleh kompetensi sekali, tentang measurement and verification of energy performance. Maksudnya, bagaimana saya nak semak, okay, dan mengesahkan penjimatan tenaga yang dicapai apabila setiap energy saving measure dilaksanakan. Okay, saya akan dapatkan maklumat tentang apa itu
Measurement and Verification ataupun MNV, Plan and also Implementation. Okay, itu apa yang saya akan buat. Okay, jadi sebab bagi saya, walaupun dalam akta tak beritahu seorang pengurus tengah berdaftar ni they can be among employee, tapi dia tak kata must be a full time job of as a RAM ni. Tak sebenarnya tak ada sebut dalam akta ialah tugas yang full time ataupun sepenuh masa, tak mention. Tapi berdasarkan description of works dia ikut function and duties of RAM ni dalam guideline tu, okay, memang macam seolah-olah full time lah. Okay, sebab dia akan memantau pelaksanaan sistem pengurusan tenaga. Kalau tak ada lagi, dia kena develop dan pastikan laksanakan. Dia juga monitor performance. Dia kena saya expect dia akan jadi key person dalam Energy Management Committee yang perlu dibuat mengikut panduan sistem pengurusan tenaga. Okay, so basically pengurus tenaga berdaftar ni tugas dia pengurus tenaga. Pengurus. Okay, dia perlu. Saya akan belajar juga komunikasi. Bagaimana saya nak berkomunikasi dengan berkesan dengan berbagai peringkat. Okay, dengan top management, macam mana saya nak berkomunikasi. Dengan middle management, dengan technical person, dengan support staff, sampailah ke security guard kalau boleh. Sampai ke to the operation staff. Okay, communication penting. Sebab seorang pengurus tenaga yang berkesan, dia perlu mampu berkomunikasi dengan semua peringkat untuk menyampaikan mesej-mesej kecekapan tenaga. Sebab kalau ikut panduan guidelines on energy management system yang perlu dibuat, okay, sistem pengurusan tenaga yang perlu dibuat oleh consumer merangkumi semua perkara tu. Okay, so itulah apa yang saya akan buat jika saya okay, seorang pengurus tenaga berdaftar dan saya mahu dilantik ataupun saya akan dilantik sebagai pengurus tenaga berdaftar oleh majikan saya ataupun ada klien, okay, untuk comply to the EECA ataupun Energy Efficiency and Conservation Act 2024. Not an easy job. Okay, jumpa lagi next video.